गोरबोआव थानाय आइजो आरो गोरलै गथ'फोरनि सांग्रांथि पोषण हाबाफारि लादों। गोरबोआव थानाय आइजोफोरा न'आव आबाद मावनाय मैगंखौ बांसिन जानांगौ। गायत्री पातिर जनाई जिल्ला लेङाइ बेंगिरि धेमाजि जिल्ला सिमेन्सापुरि समखं पन्चायत रंग मन्चआव दिनै मुंखर सेलेक उन्दै जौगाखां खोन्दो आरो जनाय फाहामथाय केन्द्र नुजाथिनायाव 5थि भारतारि पोषण पन्चायत हाबाफारिखौ समखंआव खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियाव समखं गामि पन्चायतनि आफादगिरि सुकुराम ब्रह्मनि बानजायनायाव मुंखर सेलेक उन्दै जौगाखां खोन्दोनि बेंगिरि परिस्मिता सयकियाया गोरबोआव थानाय आइजो आरो उन्दै गथ'फोरनि सांग्रांथिनि सायाव बिबुंथि लाखियो आरो जनाई जिल्ला लेङाइ बेंगिरि गायत्री पातिरा बुङोदि गासै भारतावनो सेप्तेम्बर दाननि 1थिनिफ्राय 30 सेप्तेम्बरसिम पोषण हाबाफारि खुंनाय जायो आरो गोरबोआव थानाय आइजोफोरा जाहाथे न'आव आबाद मावनाय मैगं थाइगं जानानै गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनो हायो। আজি ইয়াতে সমকং নামঘৰত জোনাই মুকং চেলেক ICDS চেণ্টাৰৰ যোগেদি এটা পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই সভাত মই চিফ গেষ্ট হিচাপে মোক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে। আৰু আজিৰ যিহেতু এই যিটো পোষণ মাহ যিটো মেইন মটো মানে ওমেন হেল্থ আৰু চাইল্ড এডুকেশ্যন তাৰ ওপৰতে ৰাইজৰ দুআষাৰ মই ক'লোঁ আৰু যাতে গৰ্ভৱতী বিশেষকৈ গৰ্ভৱতী মাতৃ আৰু প্ৰসূতি মাতৃ বা চিলড্ৰেন বিল' 6 years এইখিনিক কেনেকৈ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টি কৰি ৰাখিব লাগে এইখিনি বিতংভাৱে মই ইয়াতে বৰ্ণনা কৰিলোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ যে ইয়াত যিখিনি ৰাইজ উপস্থিত আছে এইখিনি বক্তব্য শুনি উপকৃত হ'ব। হয়, আপোনালোকে ইতিমধ্যে অৱগত হৈছে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষজুৰি 1 ছেপ্টেম্বৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে পোষণ মাহ উদযাপন কৰা হয়। তাৰ অৰ্থ এইকাৰণেই কৰা হয় যে যিমান আমাৰ প্ৰসূতি মাতৃ আছে, গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু শিশু, তেওঁলোকক যাতে পৰিপুষ্টিৰ পৰা আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই সন্দৰ্ভত যাতে আমি গোটেই গাঁৱৰ যিমান কিশোৰী মহিলা সকলোকে যাতে আমি সজাগ কৰি তুলিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে কৰা হয়। আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখাও পাইছে যে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ লোকেলি প্ৰডিউচড ভেজিটেবলছ, শাক পাচলি, হাৰ্বছ, ঔষধি গুণযুক্ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদৰ্শনী কৰা হৈছে যাতে আমি সকলোকে উদগনি জনাব পাৰোঁ যে আপোনালোকে এনেদৰে খাব আৰু নিজকে সুষম আহাৰৰ দ্বাৰা নিজকে পৰিপুষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰে। मिसेस बिमला बसुमतारी आं मुरखं सेलेक ICDS प्रजेक्टनि सुपारभाइजार। जोङो बेयाव समखं पन्चायतनि आन्दाराव जोङो मोनसे प्रग्राम लादों, बे होनो पोषण पन्चायत। जों 5th राष्ट्रीय पोषण माहनि आन्दाराव जोङो बेखौ प्रग्राम लादों। जन आन्दलन मोनसे एवारनेस प्रग्राम बियो। बे प्रग्रामनि गेजेरजोंनो जोङो प्रेगनेन्ट वुमेन, लेक्टेटिं मादार आरो गथ'फोरनि बिमा बिफाफोरखौ जोङो बे मेसेज होनो नागिरदों खायद'आ बेसेबां जरुरि, गथ'नि ब्रेन डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै गथ'खौ हेल्थनिफ्राय लानानै जों बे खायद'खौ माबायदि मोजां गामियाव न' खाथियाव मोननाय मैगंफोरखौनो जानानै जोङो माबायदि मोननो हायो। बेनिखायनो जों मोनसे खायद' मेलाबो फाथिदों। बे खायद' मेलानि गेजेराव जोङो मैगंफोरखौ देखायनाय जादों। जोंनि न' खाथियावनो बेसेबां मोजां मोजां मैगं मोनो आरो बेफ्राव मा मा आइरन दं, बबेयाव ए भिटामिन दं, बेफोरखौ जोङो मोनसे डेम'नि गेजेरजों देखायनायनि गेजेरजों जोङो मिन्थिहोनो नागिरदों। जोंनि गामिफोराव मानसिफोरा मैगंफोरखौ भेलु होआ, बायनाय मैगंफोरखौसो भेलु होयो आरो बिमाफोरा जोंना दा पेकेटनिफ्राय मोननाय बुस्थुफोरखौल'सो गथ'फोरनो जाहोयो। न'आव मोननायफोरखौ बानायनानै बुरखायनानै जोंनि बिमाफोरा जानो रोङा। बे प्रग्रामनि जरियते जोङो कनभारजेन्स सब पन्चायतनिफ्राय लानानै जल जीवन आरो हेल्थनि मानसि आरो SRLMनि मानसि सब मिलायनानै जोङो बे प्रग्रामखौ फाथिनाय जादों। बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो बिराद मोजां मोनसे मेसेज होनानै जोंनि हुस्थ' भारत माने थांनायाव जोङो सहाय सहयोग खालामनो हागोन होननानै जों सानो आरो जोंनि PM सारनि जितु प्रग्राम पोषण अभियान, बे पोषण अभियानखौ जोङो साक्सेसफुल खालामनायाव जाफुंहोनायाव जोङो सहाय खालामनो हागोन होननानै बे प्रग्रामनि गेजेरजों आसा लाखियो। गोजोन्थों। फैबाय थानाय समाव आरोबाव एवारनेस प्रग्राम फैबाय थानाय समाव जोंहा दङ, जोंना स्टेप बाय स्टेप दङ, जेरै स्क्रिनिं खालामनांगौ, एनिमिया सोरना खम बेखौ जोङो ट्रिटमेन्ट खालामनानै आरो बिसोरनो मेडिसिनफोर होनाय जागोन आरो योगा प्रग्राम दं, योगा खालामनो होगोन आरो बिदिनो गार्डेन फाथिनाय दं। पोषण बाटिकायाव जों मा मा गायनांगौ, जेरै मुलिफोरखौ जों बावलांबाय, जोंनि न'फोराव खाथियाव मुलि दङ, जेरै तुलसि दं, माइसुन्द्रि होननाय दङ, निम दङ आरो
बिराद न' खाथि खाथियाव मोननाय दं बेफोरखौ जों मोनथिया बेफोरखौ जोङो जुदि न'आव गायनानै लायोबा फटकखौ जुदि माबा मोनसे उसुबिदा जाबाबो जोङो मेडिसिनफोरखौ जोङो मोनसे फार्स्ट टाइम जाहोनो हायो बिनि उनाव जों डाक्टारनावबो रेफार खालामहरनो हायो गोजोन्थों माब्लाबा समाव खायद'नि थाखाय जोंना बे खायद'नि नाथुरनि माने मोनसे जोंना साप्लिमेन्ट फिसा मोनसे साप्लिमेन्ट होयो बे साप्लिमेन्टजों साफिसियेन्ट जानो हाया गथ'नि खायद'आ जोङो न'आव संनानै बा न'निफ्राय मोननाय बुस्थुजोंसो जों साफिसियेन्ट जानो हायो मोनसे सामान्य मोनसे साप्लिमेन्ट होयो बे एसेल'सो होयो खनसे जानायनिसो सासे मानसिया सानसेयाव खनब्रै जानांगौ बा खनबा जानांगौ ना बेखिनिखौ जोङो न'आवनो जोङो रेडि खालामनानै जानो हायो बे जोंनि मोननाया सरकारनिफ्राय मोननाया मोनसे साफिसियेन्ट एसे साप्लिमेन्ट आरो फिसा হয় যেতিয়া আমাৰ খাদ্য বেয়াকৈ আহে বা আমাৰ কেতিয়াবা পোক লগা খাদ্য আহিব পাৰে কাৰণ আমাৰ গুদামৰ পৰা হয় সেইটো সময়ত আমি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁ তাৰ এগেইনষ্টত আমি সেইসমূহ খাদ্য আমি যেতিয়া খাদ্য বস্তুসমূহ আহে তেতিয়া আমি লগে লগে চেক কৰোঁ চেক কৰি পেলাই আমি সেইসমূহ ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ আৰু সেইমতে আমি ঘূৰাই দিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ